Подраđу дниме овде и од данас ćemo igrati Assassin's Creed 4. Ovo je prva misija gdje trebamo da ubijemo protivnike koji su na ovom brodu. Ja ću trenutno da vozim ovaj brod, samo dok se ja docepam do toga. Dobro. Sada. Ovo je kao neki mali tutorial kako da koristim misa, tako da ću to da preskočim. Protivnici su čak tamo, tako da smo jednog možda već i uspeli da ubijemo. Ajde ubij. Samo trebamo... Ajde, izvinjam sad zbog malo slabijeg FPS-a. To je zato što ujedno i snimam i igram. To jest, ovo je malo zahtevnija igrica, barem za ovaj moj komp. Sada što imam. Tako. Ajde. Ajde, ja se ovo gubi. Možeš ti to. I tu možda sad već u prvoj misiji, pa mi je za to ovako slabo. Sad se vidim da čekaj. Tako, ajde. Tako. Dobro. Sad je gotova ova prva misija. Samo da vidimo šta će biti dalje u nastavku.